Nasekuseni mhlobo wami ngicela ukubingelela egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Nanamuhla mfana sekhaya ngicela sesibuke nasi isihloko lesithi igazi lakhe liyakhala. Ngihlushwa indzaba lapha evini laNkulunkulu encwadini ya Genesis chapter 4 la khona lifu laNkulunkulu lisifetela khona indaba ya Adam and Eve and lithi lifu laNkulunkulu Adam na Eva ba njengebantfu abadala kwafika isikhathi labatijabulisa khona. Ngosiyami bathi nabatijabulisa abantu labadala kwase kutholakala Eva sekakhulelwe akhulelwa indvodana yekuqala lebe kungiKhayini ligama layo. Hey ngosiyami, and lithi iBhayibheli waphindze Eva wakhulelwa and wakhulelwa wathola indvodana base bayetha ligama bathi ngiAbela. Ngosiyami, and lithi lifu laNkulunkulu Abela abe kungumfana lothanda imfuyo, kanti Khayini yena abe ayisizwa lithanda kulima. And lithi iBhayibheli ngalinye lemalanga lamadodana lawa Abela wase uletha umnikelo phambi kwaJehova, and lithi iBhayibheli waletha wakhetha the best. Ngosiyami, because bekane understanding lokuthi na uletha umnikelo uNkulunkulu kufanele ulethe the best. And lithi lifu laNkulunkulu Khayini akazange aba faithful before God, and lithi lifu laNkulunkulu waletha umnikelo wathatha kuloko lokukhudu wakuletha phambi kwaJehova. And lithi lifu laNkulunkulu uNkulunkulu wawubheka umnikelo waAbela and wawuthanda and wawemukela. Ngosiyami, and lithi lifu laNkulunkulu wathi kube abone Khayini lokuthi Jehova urejectile umnikelo wakhe wase uyamenyanya wase unyanya umfowabo Abela. And lithi lifu laNkulunkulu wathi nganyelanga wamthatha wathi mfowethu asambe siyendle. And lithi iBhayibheli bathi nase bafikile endle lithi wambamba umfowabo. Ngosiyami, umfowabo lomncane wambulala, kanti phela umfowabo abebhekile lokho ukuthi noma ngokunini lapho kungakhuluma bhuti kufanele ngumhloniphe, kufanele ngumlalele, nangabe nginedinkinga kufanele ngibikele bhuti lomdala. But bhuti lomdala la simthola ke manje. Ngosiyami, simthola bhuti lomdala ke manje ubamba lona lomncane. Jesu silekelele. And lithi lifu laNkulunkulu wase uyambulala, waliqitha ligazi, waliqitha ngetakhe tandla, wambamba phila wambopha wase uyamnqabula uyamjuba ngomukhwa. Bheka sibinzi lesingaka ngosiyami, noma sekakhala athi bhuti wamjuba qhoqhoqho laphuma ligazi lachitheka phansi lantshantshaza lathi nalichitheka phansi lizulu lase liyayikhongotela leyo ngadi. Ngosiyami, lithi lifu laNkulunkulu wathi sekahleli Khayini wase uyafela Jehova wafela wafike wathi Khayini wente ini. Ngosiyami, wathi Khayini nangabe ngente ini, ngoba uyabona nakunendvo loyentile kunendvo lehlala njalo kulimata, kunasasele lohlala njalo kuhla. Ngosiyami, baze bangaze bantu baqabange lokho ukuthi kune treatment la kayithathako, kana ayikho i-treatment la ithathako, udliwa ngizasele ngoba sasele uligciwane lelingelapheki lilashwa nguJesu kuphela. Ngalokuthi wena ude kuye ufike uvume, asikho singo sekuya kubafundisi kwakho kuya kuye ufike uthi ngiyavuma ngonile. And lithi lifu laNkulunkulu wase uyabuta Jehova wathi uphi umfowenu Abela na?
wase uyaphendula Cain lokwenza Cain aphendule ngalendlela athi ngingumlinzi wemfowethu na hayi kuthi ngoba mashaka mando khosaya hayi ngoba abengathi lo sikufanele aphendule kanjani abe ashaywa ngunembeza abedliwa ngunembeza. That's why angayihlunganga nenkulumo yakhe nakumele aphendule. Waphendula Jehova sinoma kanjani ngalokuthi lento bengamniki ukuthula ingqondo yakhe beyilimala njalo ngoba nakwe waqitha igazi lomuntu asengutshene mbona sekhaya ningambona kwangathi indvodza ihamba kahle but athi nasahleli bese siyabuya liyadlala le film ase uyabona nakambamba kamjuba qoqobo Nkosi yami nimbona shange imotolo letingulu nize nithini konke kuhamba kahle kani kude indlu ehamba kahle lo muntu lona uhlala shaywa ngizasele uyamhlupha and lithi livula uNkulunkulu wase uthi ke uNkulunkulu ligazi lemfowenu liyakhala emhlabathini lo lemukele Nkosi yami liyakhala wena kusukela namuhla njengoba uqithe ligazi lomfowenu uqithe igazi lo muntu lo wancela libele naye lamhlabeni kulikhuni bantu babake laba bebatelwe kanye kanganani ke vele bakujuba kalula nje nangabe vele ungadalwa nabo kodwa ligazi lemfowenu liyakhala uNkulunkulu ukhuluma Cain uthi ligazi lemfowenu liyakhala akekho umuntu lo ngambulala ligazi lakhe lingayi uNkulunkulu kodwa ligazi lo muntu maliqitha phansi ligijima liyawureporta uNkulunkulu leni liyawureporta ngoba umuntu wakhiwe ngomfanekiso kaJehova Nkosi yami funa ukuthandaza manje egameni lika Jesu kwake kwaba khona lenye indvodza leyayidrive emgwaqweni ngenxa yokuthi bekunginengi lebeyicabanga kwakunginengi lebekuyistressile Nkosi yami kwakunginengi lebekuyistressile yathi noma seyihamba yangede yahlonipha nomgwaqo yangede yanaka nalokuthi la sekuwela abantu labahamba tinyawo Nkosi yami yafika yamshayisa lo muntu Nkosi yami kusebusuku yamshayisa wavele waphola khona lapho imoto ngembili kwayo yaphela Nkosi yami lapha ngama headlight aphela afa ngoba vele bekamshayisile wahamba wangema wafele wangafuna nekuma wabaleka Nkosi yami ibhadi yakhe lembi wathi asahamba nje Nkosi yami wathi nakafika embili wathola kunemaphoyisa Nkosi yami wathola kunemaphoyisa emgwaqweni afika ammisa ngoba nawo abesola kuthi ngenteka uphethe emabele ngwenyama Nkosi yami ammisa athina kamisa sayambuthi emaphoyisa ayibona le moto lokuthi le moto yini lena lebulele lama headlights akho ba wathi angathi kuyobe ngilabantwana uyathi bengingakanaki kuyobe ngilabantwana ke bayingcunzisile labantwana bayangihlupha la athi lamaphoyisa nakathatha kunaka abona ukuthi le body yale moto igcwele igazi Nkosi yami Kwele igazi asemaphoyisa no ndoda akuthi inkinga athatha inumber plate yakhe Nkosi yami athi no kude but sekuyasolisa lokho sekuyasolisa lokho ekusise kunengadi mbana sekhaya yini lena loyishayisile Nkosi yami wathi haya ngathi bantwana bebake bajuba bola mthuthe ekhaya kungente
kwenzeka ke labantwana babese sekuyenteka bayama le motolo ngosiya akhohlwa indvo yinye lokwekuthi lemuva lamaglasi alama headlights asele kwase kuyevakala nakujabuka kusa lokuthi kunomuntu lochayiswe imoto watholakala apholile kwabita ke manje kafishane letingcebelenge talama headlight tatisho lokuthi sebufakazi lophatheka asayakhumbula emaphoyisa athi hayi ngile moto leya lebesifimpile ngile moto leya lebesifimpile yini leholela la ligazi lalomuntu lebeselikhuluma ngilobe lapha emotolweni ngoba ligazi lomuntu liyakhuluma angeke noma bekangafa kuphele bo 70 years but kuyothi 70 years bese liyakhuluma ligazi bese liyasho ukuthi mina bani wangibulala mina bani wangenta kwekuthi ngoba ligazi liyakhuluma ngoba ligazi liyakhuluma ligazi liyakhuluma ngosiyami bana sekhaya ligazi lika Abela laselenyukela isulwini lanyukela ebukhoneni baNkulunkulu asengitshene mbana sekhaya kwakunelife lebethandwa uNkulunkulu alifeva kakhulu uNkulunkulu aliseka kakhulu uNkulunkulu laseliyaqala lelife laselihamba ngonyawo lolungesilo ngosiyami laqala labulala abantu laqala lamelana naNkulunkulu ngoba na uchitha ligazi lomunye umuntu usuke sokumelene naNkulunkulu uqobo lwakhe ngosiyami athi umbhali lapha yana noma izono zenu zibofu njengokwegazi ziyahlanzwa sibe mhlophe asengutshene mbana sekhaya lendva ikuniki kuthula lendva ikuniki injabulo ngoba ligazi lakhe liyakhala ngoba ligazi lakhe liyakhala ngosiyami nalo ligazi lomfana lo wamthatha wamfaka etoilet liyakhala nalo ligazi lomuntu lo wasimamisa sihlalo sakho nalo ligazi lakhe liyakhala nalo ligazi lalo yamuntu liyakhala lo waqinisa ngayo ibhizinisi lakho nalo ligazi lalo muntu liyakhala ngosiyami liyakhala lela liwathola ngalo iposition emsebenzini liyakhala kepha ukhona uNkulunkulu nguwe lo watiko lokusikwentekani nguwe lo watiko ukuthi wachitha ligazi labani ligazi lomuntu liyamangalelana ligazi lomuntu aliyohlala pha forever and ever emhlabathini liyakhuluma asengutsheni indvo lengakusida kubalekela uNkulunkulu uvume tonke itono takho nakathi umbhali lapha kuJohane 8:32 athi niyawulathi iqiniso and iqiniso liyanikhulula ayikho indvo lengakukhulula labanye baze bangena ekunatheni tshwala soloku athi uzama kudima nali liphimbo laleligazi lelimhluphako asengutshene mbana sekhaya ukunatha kwakho ngeke kwakusida indvo lengasida wena likhambi lelingilona lona kuthi wena ubalekele kuJesu ngoba yena unguJesu wabo bonke labonile yena uyathethelela kwehluleka kwethu sengiyathandaza manje baba wami ongcwele nasekuseni ngiyabonga libo labakholwayo capacity yabasukela maya ngiyabonga babekhuluma nami nasekuseni ngiyabonga babekhuluma nomlaleli uze wangena la kakhona khona uNkulunkulu solokuba bathi ucisha fakazi wathi thola babe sekabulele babe bantu labangemakhulu lamane solokathi ucisha fakazi uNkulunkulu angacisha fakazi balamhlabeni but ngeke akucishe esulwini ngoba umphefumulo ngose ligazi lomuntu liyaregister konke lokwentekile ngalo moya wababe uNkulunkulu wami silekelele uNkulunkulu silekelele labanye ngosi kuze kwathiwa bayagula bacabanga ukuthi banetifo kana kusiko lokho uNkulunkulu babe badliwa ngumswangedwa ngoba umswangedwa
yedwa babe uyambulala umuntu. Nkulunkulu wami, Nkulunkulu longcwele, silekelele ba, ngisithe nami Nkosi, ungilekelele ungithethelele emaqala ami onke Nkosi, lapho ngichithe igazi ngingakanaki. Baba ngiyabonga, in the mighty name Jesus, busisa umlaleli nasekuseni, in the mighty name Jesus name. Nkulunkulu akubusise in the mighty name. Be blessed.